paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadong, adaga apa ijay, umay mo kitaan. Ayan da. Ijay igit ti kalsada, kitaan ngamin na. Nay. Agdidinanog dan. Ay nakikinugtardan ko ng kidi Agdidinanog da. Di kan sa mga ngamin makakita na sayat. Kaya nung naglawag nga kikinugtar da. Inka kidi agayab iti tanaw. Tapno anawaan da ida. Ay, huwag gayam. Ay, papanam ngay. Mapana kagayam ititano da. Kano dita magkusina ti pagturungam. Adayat hanod dita. Yari daw. Dayjay tiri daw. Ay, wine. Darasal! Kwarag. Ay, kwarag. Nasayatan nakita ka dito'y paradaan. Eh, gurura kiti pasahiros ka, oh. At naglalaban ni igit ti kalsada, kwarag. Ha? Aglalaban ko nam tatabataw. Wine. Limada. Ingka naganawa. Sandang aglalaban dagi jay. Aglalaban da nga raw. Agkikinidol dalang dagi jay. Mamati ka, mate. Nukas ta, saan ka mapanaganawa? Agurura nga ro diti pasahiros ka, oh. Kin ada kacat kau tatabataw. Na, Nagpinta sa chicks ko naman. Kita am ti picture na, oh. Long hair. Dapay kalid na, oh. sino nga iti mapanaganawa? Baybayam na kita. Dahito ikit di akachat kau ti importante. Marikwanang, maray. Ay, Na, apay akas ka lang mabutang. ay, una, tataglalaban, maray. Ay, wala mo. Ha? Di taigit ti kalsada. Itay pa yan nakitak. Kita niya kita aramidong, maray. Number 1 kagawad ka pa yung mga raw. Haguray ka at replayak pa yung message ni Kapitan. Mag-cellphone ka, may. Ay, kaun Ni Kapitan na talaga. Naglaing nga agangaw. Ay, na yun na ito. Kita sino nga ganawa, maray. Ay, bayam ida dita. Nawaon da ti bagbagida. Sumardeng dan tulat ta. Enteng! Enteng! Ay na, makapakigtot ka! Cellphone kala cellphone. Na, dakas, ayan. Ay na, adda aglalaban ijay igit ti kalsada. Oh, Itay pa lang ibagbagakan ka ngam dinak dengdenggan. dadagiti tanod nga ganawa. Danag mo na ya. Ayan dagita at tanod nga ibagbagam. Ay, mapanda ganawa. Believe me. Agtugaw ka ta, ag-relax ka. Heh. O kita. Ada nag-reply, kagawad. Ni kagawad ko nang. Basa ti reply na. Nagatidog nga, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na, ada pa'y tuloy na. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Manan! Ay, Maray! Ah, Marinteng! ni kumparim abadong dayjay. ay, nakalagip nga umay bumisita. Apay paray! Apay di mo amaw, nga naglalaban dito igit ti kalsada, paray. Amo ka! Umay kata ag kapita. Saan nyo ang mapananawain? Paray, sana trabaho ti kapitan ti aganawa. Na, Trabaho ti tanod na kita. ay, kunakon kay. Napan ko yung mga kinikwaraw. Ang samot ang napanaganawa. Mapantulatan ni Kwarog. Di yu apuraan. Relax paray! Unay adanag yung aminan. Ay, awanan. Kaserserbe, nagiti binutusan tayo nga opisyal. Dito'y barangay tayo. Ay, awan mo nakitak anaganawa kadagiti naglalaban. Awan mo, timayat nga aganawa. Busy na mag-amin nga agsilsilban. Anya ngay ti mapasamak dito'y barangay tayo nukasta. Ay, awanan na. Sino pa yung nga tinamnamaan? Isumo lagayam nga awan progreso dayto'y barangay tayo. Aglalaban to pa'y. Saan da maanawa? Progreson to kay day. Ay na, makabanog dagtugtugaw. Nabanog kamutla ungan. Nagsakit ti sikat ko ang nakatugaw. Aga sumat nga men ta nagmalmalem ka anak katugaw. Nakalutukan. Ay kalpasan ang nagmalmalem anak tugtugaw ka. Damagem no nakaluto akon. Anyat orasan na ya. Jakpay nakaluto. Anya nga iti aramidam. Agluto ka na.
Mapanak pa'y gumatang iti Ricardo iti lutwag asidaan. Sigurado maden karne ti sidaan. Na, kayat mo pa'y anaimas ti sidaan. Kakagumatangan iti Ricardo ta aglutukan. Partakam ka diti agunay banag. Tani, mabisbisin ang people to the world. Paapura ka la paapura. Apay, anya ti inaramid mo dito'y barangay itang aldaw. Adda ka din na aramidam, kat nagtugtugaw ka laang mahit ang nagmalmalam. Marikwanan, adda man madlaw ko dito'y Teresenam. Anya dayta, Maray. Awan samot tan tilakom. Anya nga awan. Kitaam ngamin Puro mo mamot tinakabitin. Kan adamot may sa sardinas. Adamot may sa abutilya tibugoong. Nakareserba ka ni Marito yang dayta bugo ang Maray. Kat ti sardinas, umay ko gatangan. Ay gatangam nga roden aday tamay sana batay. Ay word maray. Angam, apay ngay. Awan mutla ko mun ngagpaysaw. Ay, masadutak ko na mapan gumatang. Ay, masadutak pa yun na tumakdar. Sige, yawat mo nga rudan day tamay sa asardinas, tagatangag, maray. Gawatam laangan, Maray. Padamot ni Inteng nga agsilsil punlat tanter aramidan na. Kano agtixmate kami. Na, Katawak, dagiti isisind na. Antay! day, awan pasahiros mo, kwarog. Antay! Ngamjak into loud, tamasaduta ka mang ito loud. Anya, Antay, umayak man makipangan, nakaluto ka kadain. na, inakpay la kumalutuan day to'y sardinas a ginatang ko. Sardinas! Unay mo't dayta na si Dain. Imbag no kayat ni uncle ko dayta. Ay, napili kayo launay nga agulitag. Imbag kumamot no nagagat kayo. Ay, agpadpada kayo nga rudmet asadot. Marikwanang, ayan mau. Adaak dito yan nakatugaw, Maray. Ne, adda ka mo gayam dita. Adan sa mo ilumlumangam. Nakatugawak laang ditoy. Aglimlim nga kon. Ilumlumangam sa mo je Bombay. Ay, hamuklatan. Ay na, awan utang ko. Sika, ti adda utang na. Ay, impalagip kunto mo ngamin deta utang nga dayta. Ay, kwa di nakadipay singsingaran Ta umayak umutang iti bugong. Kunakun ka. Kakaiso na alako kabugong utangam pay. Alaki di maray. Gawatom no kayat mo. Si kataglaklako ipagawat mo kanya. Masaduta ka tumakder. No kastamot laang nga utang. Jak mo magawat. Adayumag. Ay kat awan ang arod no kasta. Saan ka makautang? Ay nagsadot ka mo tin maray. Iyawat mo na kanya. Masadutak ko nak. Mapanak man la dumawat ang kinimari banang. Unay mo't akinasado daytan. Nagrabay! Maray, dahito yung daw-dawatem abugoong. Agyaman na, Mara. Kakaiso na dayta. Ipadawat ko laangan kan ka, taamok akasapulam. Umutang ako makin ni Marikwanang ngem nagsadot mo't amang yawat ijay bugoong anak ka display. Kastan at talaga ni Marikwanang. Uray siyak tupay di napanak gimatang. Saan apulos atim makdar, tamasadot ka no? Ay, uray si ka. Nadlaw mo day tamaray. Wen maray. Apay ngay nga ta, asim madut mo't iti kastaunay ni Marikwanang. Ay, kastan samot tendag iti opisyal tayo. Bumaybayag da iti posisyon ang sumadsadot damay. Talaga mo ta si Madod na gito, opisyal tayo Nang runa, dahi ta kapitan. No sim maduda, ipasubla dalangan kadagiti nagagagot. Kuma, kas kumakanyak.
Nagagay, kanaanos. Ala, ingka nga ron sumakdown. Na, agibaong ka manin ako na akon. Ano yung baga managagat ka? No agbalinak to nga opisyal, di kaya't ko asawain. Saan pa ilang nga ita? Aha, ingka kidin tanay, awan pagluto. Sikan, ti mapan sumakdown to kayat mo. Na, kita am day nga ugalay. Ayan na nga, di ka ibagbagam, anagagat ka na anos ka. Na, tuyan, kumita kay di kalsada. Ay, sos, adan sa mo na aksidentay. Motor samay. Ay, ayan nga'y dagiti tanod nga agresponday. Ay, nakayaban ni Kwaraw. Kwaraw, at na aksidente di ta kalsada. Mukha, Kita niya nga tararamiday. maturog ako man. Disturbo ka, mate. Maturog ka kada na aksidente. Kabalan na ti bumangon day jay. Na, Kat no malalaki. ayawanin na talaga Serbiyaw dito barangay. Naske na masukatan kayo amin ay. Ibagam day takin ni uncle ko ha. Isunto pa iti nakasadsadaw. Intay! Intay! Eh. Ay na, ada na aksidente iti kalsada. Ay, paya-paya man lang ang dakwarog iti paradaan da. Kat si kangay akapitan. No, aglalaban ken aksidente. Ni kwarog ti ayabam. Na, kasta? Wala. Kasta talaga. Kasta gayam Ay, kwa, agudagak manan. Na, Ay, di nakririingan at maturog ako. talaga nga iturog mo. Ay, pa nagtuturog ko at naukastoy amalam. Mapan ka agresponde, wano saan? Ay, di mo ilayat na itabalunat mo kanya. Ay, alwadam ta mga mailawan mo ama ibaot iti kararwak. Ay, iti bagay. Talaga nga ibaut ko kan ka na itoy. Ha! No di ka pa'y lamapan. Ay, alwadam ko nak. Bilangan ka. Ay. Di ka pa'y lagayang mapan, ha? Ay. Makaraman ka talaga iti balunat. Ay, ako agure ka. Ay, agbilang ka ladagos. Aging katmano abilang. Maysa! Ay, paysunan sa Dua! Ha? Di mo orayan nga agtalaw. Delikado na. Ha? Seryoso. Ingkan inteng. Agtulukan. Tumaraya ka kastoy. Na, Ayan na dyan na disgrasya paray. Ita ka lang, ngimay. Dayan ay, Ayan ni Kwarog. Ay, maturog ka daw. Pada masadot. Ay, karingan. Masapol nga titinulong kamay. Kasano nga, no saan namareng? Ay, ibagam nga agong ungutak. Ingkan. Sige pare. Innakaw. Kastauna iti panagunget ni Kapitan. Ungarang. Anya di kunana. Sadot tayo kanaw. Naskin ka no ti panagalibtak tayaw. Kat isungay. Inungungtan ngamin ni antay. Agasum man. Tatugot-tugot na latta di balunit na. Kabutag nga rod ni Kapitan di balunot ni Antay. Ay, pirmi Ulayat na lang kini uncle ka. Awanan ti adu asaw. Agtulnog adagos ni angkay. Gimagat-matan dagiti opisyalis tayaw. Rumbang lang Nang runak ni Kapitan. Nay, hanya ti mapaspasamak dita sangwanan ti balay dato yan. Na, laylayatan sa mo ni Maribanang ni Kapitan iti balunag. Ay sus, nakaganawa to yan. Kasimot ni pare Inteng no mabalunay. Di ba yam? Kasimot ati kumparek. Kakaiso na aging magutay. Ay, barangay officials, dita kabildatan. Sana rumbang agsadot-sadot kayo. Iparik nayo kadagiti ka barangayan nyo, tinapod no a serbisyo nyo. Ala, sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voichi Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Chunred. Bueno, ladies and gentlemen,
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nabartek ka manen anagawid ba daw? Kastalatan ti aramid mo. Awanan ka itibayin. Imbag kumaman no at desang pa mo ang mailutaw. Nanganakaon, iso sa anak ang nagisang pa iti masida. Gaputanangan kan, saan kan nga agisangpot iti masida? At iti kwarta, mapan ka gumatang iti iluto masidain. Ano saan ka ang umaniwa dita? Makauma di tangiwa mo tuya. Ha? Sa anak anang iwat, no saan ka kumana bartek nga gawin? Anay ko. Apay ngagtibab ka ngay! Hinikan ka lang aro din iti kwarta, lumalapit ka pa ilang. Di tinibab kan. Awanan kay tibain. Si ka lang ayat mo na ti kumabay. Alay ko, lapig sa danong mo. Alay. Napusin sa matinting ipang ko to yan. Hawanan ka itibay na babae. Saan kan nga ikan iti kwartam? Uray di kaglamlamaw. Apay nga imay ka dito barangay hall, tuyang. Kaya't ko nga ireklamo ni Badong, Kapitan. Ngamain, tunggal agawid ang mabartag. Agkabil pay. Apay saan nyo ang maayos dito bagbagiyaw? Tanas ken pay nga umay kay dito barangay hall, tapno masulbar. Diya ngamin mabagbagaan ni Badong, Kapitan. Aya. Kanayon mo ang mabartag nga agawid, sakit agkabil pay. Alata paayabak ni Paribadong. Sarita kayo dito barangay hall. Papayaban na ka ni Kapitan iji barangay hall, Kabadong. Tapay maray. Ada ijay ni Tuyang, inreklamo na ka. Ay, mangibabay na talaga na dyan. Bakitan? Sakit tuulok ni tuyang ko, maray. Apay nga men, akanayon ka kano ang mabartag. Sa agkabil ka pay. Kasanuma nga men, maray. Ala, Kastunay. ije kan barangay hall nga agpalawag, tapno mangeg ni Kapitan, ti ipalawag mo. Ita, adakan Paribadaw. Apay nga ireklamo na ka ni tuyang, kanayon ka kano ang mabartek nga agawid. Sakit agkabil ka pay. Kasano paray? Awan pa'y agawidak. Asaan nga agong ungay? Kasano asa anak nga agunget, Kapitan? Kat kanayon mo't ang mabartag. Sana ya, kanayon ka ang mabartag nga agawid. Ay, mabiit lang maray. Kasasaok pa lang ni Paribadong. Bayam nga isunti agsao. Urayam akasao kamay. Pare. Anyat basol mo, tapay ako na makanayon nga agong ungay. Gaputan na barte ka kano, paray. Apay nga agbarbartek ka ngamin akanayon. Ay, ki agas mo tiban-bannog, pare. Ay! Kasano mo nga may, no, agpamasayak yung kwa na. Tanabanugak, di nakikayatan. Nalaing-laing, no, agsilduak. Ita, agpaiso ka diti ibagbagan ni Paribadaw, marito yan. Kasano mo nga men, Kapitan? Katagpada kami anabannog. Kasano kumaamasahi ngay? Anyamot mako ng Paribadaw. Iso abayan na nga rod nga aginom Na. Ta iso ti pangikat ko iti bannog kaw. Baybayan kalatan nga agbarbartag, kasta kaday. Saan na nga minabugbog kawan ano na barte kak. Tapno di ka matapes. Ay, kasto ti makunak, paray. Saan mo unay sobraan ta ginumwid? Ta biribaday ta iti salon at. Katsi kamat maray. Asikas mo manalaing ti asawam. Ket isungarod mo tagsapsapol iti kwarta. No mabartag di banyusan. Ento no na banyusap, paturugam. Saan mo abugbog kawan? Tapno saan naka matapis. Ket, napagkapyamot lang datuyang kan Badong. Ay, kinasaritak ida iti nasayaat. Ada kadakwadan suruton dati bilin ko. Anya nga min ayat ti pagapapaan da. Di pa nagbarbartak ni Paribadong, kanti kinangiwat ni Marituyang. Ay, di dalakit din maayos ti bagbagida. Katlak-lakayan kan bakbakatan dalang aruday. Ay, kasta talaga manang. Dagiti babakit kan lalakay itanti mabagbagan. Uno narigat ang makasaw. Ta ipilit natin muda.
Saan da pa'y ngaron nga agpaabak? Ay, sa bagay mo't kit di ah. Ang isuda mo't lang tinakababain no itultuloy dati panagap-apa da. At akon, munda. Nalpas ka din ti trabaho, badong. Way, nalpasan. Kayat mo, tamasahiyan ka. Uno, kayat mo pa'y nga umuna ti agmerienda. Adain lutok, anay masa merienda. Mabalay na masyahin na pay. Mabalin Apay kit din asaan. Ala, mapantangarudan ije kwarto. Ay na, nagmayatin ti kastoy abiyag. No kastoy kumanituya. Sa anak kumanagsapol iti sa balay. Talaga ka di, asan pa yan nagbaliw ni Toyang? Ay, awan pagbaliwan na dayjayain. Impabarangay na kidi Tapay, Natapis kaw, tamakarangrang jingiwat na. panawam laangan ni Toyang. Total, tapis laang. Datalangan ti agdan na badong. Ay, narigat Mike munda. Iso ti kasarkaw. Ang mga no idarum nakpay, kit mairaman ka. Sa bagay matkit di Ala, mapantangarudan ije kwarto, tamasahiyan ka. Ala, agawid kan. Saan ka manan nga agbarbartag, tapno saan kayo nga agapakan ni Toyang, Wain munda. Oh, adto iti kwarta, badong. Agdiritsukan nga agawid, Wain munda. Kit agyaman nakmanin Gaputa ka na yun nak nga ikan iti kwarta. Awan na nyaman na, badong. Kasta ti panagayat ko kan ka. Kan, jak matla magastos asi siya, ti pensyon day di soldado nga asawak. Iso nga i-share ko matkan ka. Sige nga rod munda. Kit agyaman nakmanay. Saan akong ama panaginaw. Ang mga no'y pabarangay nakmanin ni Tuyang. Kababain, Mike. Mangkita klangan iti katanga nga isang pitkaw. Tapno saan manin asumanao ni Tuyang. Nagswerte ak ang nakaamam mo iti dayjay apakay. Tinulungak lang idi ang nagbitbit ka nagiti awit na. Tamadlaw ko ang marigrigatan. Ngam na inlamit tin kanyak. Hayagasam man tama iturod na ngay kan iti kwarta. Sa bagay, aduma ngamin ti kwarta na. Imbag man, tasaan ka anabartek anagaway. Kasanaw, kit mangibabain ka, Mike. Di ka lamabay na mapan mangibagbagay di barangay hall ti problema ta. Kasano, kat saan ka mabagbagaan? Laklakayan ka nga awan manaknakam na. Sinurot ko ti balakat ni parenteng, Tuyang. Sika ngay, apay ngumaniwat ka pa'y lang. Sika ti awan manaknakam na bakatan. Na, una yan. Anya ngay nga ruday tabit-bit mo. Masida na itaoy. Yag mo nga rudan, tagluto ak. Tapno makapangantan. Nanganakaon. Sika langan ti mangan. Sige, mapana ko na di kwartaw. Kayat kaon ti maturaw. Napanag. Ay, apay akas tamot ni badaong kanayon nga ibagana na nga nang sa dino nga tatipang panganan na. Saan mutin amakisang sango amangan kanya. Kumusta kayo ngay kanibadong mo, Marituyang? Nagbaliw ka din? Nagbaliw nga agpaysaw, saanan nga agbarbartek, nga maadda sa bali amadlaw ko kuan amaray. Anya ngay dayta? Kanayon mutin asaan amakisango amangan kanyak itirabi ay, kanayon na nga ibaga anangan kanaon. Ne, apay ngay, ay kadamagam ano sa dino ti pangpanganan na? Karinderya ko na naman. Matlagayam? Nga manulaang matisweldo ni Badong. Saan mat idi akas jay? Nga mita, panagriknakit kasla kanayon nga dakwartana. Ay kadamagam Pagyamanam kit di at dakwartak ko na nalaang magmaray. Uwan mo't nga agpaysaw. Basta palagi pamlaang. Tama nga no saan mo tin anasaya at ipagtataudan ti kwarta ana. Si kamat gayang paray. Kumusta kayon ka ni Marituya? Sana kung ngagbarbartag paray. Ni Tuyang, Mike, awan bibiyang na kanya. Ah, Basta tinapatagking kwa na.
Adda may sangpit ko amakan. Ken adda may itid ko a kwarta. Angem saan kayo nga agap apa? Ay saan paray. Manmano kamin to pay ngagsaw. Ah, apay day? May mayatan di kasi paray. Tapno maliklikan may ti aga pa. Imbag man, day may ka dito'y balay, uray day off mo ba dong? Kay kayat ka ngamin amakadkadwa ngam ni tuyang. Maumaak amang kitkita iti rupa na. Gapo iti day nga imbagam. Itreat ka ita. Mapantamangan ijay mall. Kalpasan na, gumatang ta iti pantalon ken t-shirt mo. Tapno damit laang usaram ngag trabaho. Agpaisaw? Ay na, talaga ang nagsingpit ka, munda. Igatang anak man iti pagbadok, inton mga nakak iti kasarbanan. Kaano aya ang mga nakka? Ay sus, asidegan ata inton Saturday. Alangarod tarumarak ita. Ay pilyam jay na pintas Ay, win Ay, kaano aya nga inggatangan ka iti naalas abado? Ay isa bagay Ay sige tayo nakpay jay barangay ha. Ne, si kamat marituyang. Ada kamat gayam dito'y mall. Wun maray, agpaspasyarak laeng met agpagnapagna. Si kangay, papanam. Ay gumatangak man iti ibado ni Inteng ang mga anak iti kasar. Kasta aya, ay kaduan ka nga rudan. Tapno adamot kaduak amagmagna. Ala, umay ka nga rod. Mapanta iti dayjay apaggatangan ti badbadaw. Daytoy ba dong? Abok, abangin mo daytoy. Na, Ha? ha, Ni badaw. Ada kadua na babae. na. Adda babae ni pari badaw. Ay, dito'y tapay laeng maray. Denggen tak ti pagtungtungan da. Sige, Nanginamit ti presyo na, munda. Sana bali? Gatangan para ken ka ba dong? Kasta ti padagayat ko ken ka. Ha? Ti awanan pa in abadaw. Nakabiro kan iti kasukat kaw. kahit anyangay ti aramidem marituyang. Agpakita ka kaday. Wun maray. Personal Oh my ti God. Maris na. Awanan kay ti bain badaw. Sukat na kaun. Ha? Tuyang? Maribanang? Ano teraramidan nyo dito? Ay, gumatang ako maitibado ni Inteng. Ang da kayo matinakita may. Ay, madam, babae nakakadi ni pari badaw. Ay, Kalbuan ka sa babae! Ay, agawitan tuyang! Agawitan! Di ka wala dito kababaeng! Amam ti agbain, ngamdi ka nagbain anang babae! Ay, marituyag, agawid kayon. Tapagtungtungan nyo laengan da ito'y ijabalayo. Ay, nakababain nga agpaisaw. No dito'y kayo nga agapa. Ay adda kayo manen adwa dito'y barangay haul. Apay saan kayo ang mabain na kanayon ang maibar barangay? Ni badong ti rumbang nga agbain, kapitan, gaputag babae! Ha? Sa anak kumamot nga agbabae, no nasaya at titratom kanyak nga asawa. Oh, kita kapitan, inaklon na nga da babae na! Wain! Gaputan na singpait ni munda kanyak. Saan nakabugbog kawan, kin asikaswan nakahustaw. Ay anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak ita marituyan. Ay, kwa, kapitan. Agdarom ka tapno mabalod ni paribadong kenti babae. Sa uka tuyang. Ay, kwa, kapitan. No agkarilakit day, asinaan na ti babae na, sa anak nga agdaraw. Asikaswam ngamin ni paribadong maray. Tapno saan nga agsapol iti chicks. Ay, uwan, kapitan. Sikaman paribadong. Saan solusyon ti panagsapol iti sa bali a chicks. Tapno marisot ti parikot. Ay, urno sa nyukit di data. Ay, wawan paray. Ay, badong, pasensyakan, No saan ko ang maipaay, dagiti ipapaay, day jay ababae kun ka. Okay lang may tuyang.
tinapatag sa anak abugbuggawan. Ken asikasuon nak. Ipakitam ko mamay, ti panagayat mo kanyak. Asino ti mas ay ataw? Dayjay amundawan no siya. Iti kaano man, awan makaartap iti panagayat ko king katuyang. Si kalaang ti agmaymay sa atuyang dito'y biyag kaw. Naaramid ko laang ti kasjay, kaputa panagrignak, kahit saan nakon ngay ayatayn. Ay ayaten ka, badi my love. Diyak ka ba na mapukaw kay tibiyagkaw? Iso aman ipod ita, asikaswan kan. Kan saan kan nga ungungtan, wano bugbog kawan. Ay na, kiss ka man nga no. Ay, badi my love. I love you. I love you, tuyang my love. Ay, tatabadong ken na to yang. Nasayat ma, tanaor no syumatlang ti parikot yo. No saan nyo akabailan ang mapukaw ti tunggal may sa kada kayo, agin nayat kayo. Asaan ket akanayon nga agapa kayo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitak jay pichay amula maribanang. Ay naglalang tuda. Umayak kumagumatang. Ay, saan apang lako dayjay, mare? Pangsidsida mila ang kaniinteng dayjay. Ay, kasta ka di maray. Uray ba sila ang kumatigatang? Ala, pagustuhan ka, ang italaang. Sige, mapankan mangala iti pangramanan nyo kan ni Badong. Uray saan kon nga ilako. Ay na, agyaman ak maray. Agmula ak manmet, itinaduma-duma anateng taglako a. Nasaya at launay dayta ana panunot mo, marituya. Talaga na imas, ti prisko nating tuyang. Nasa mate. Ay talaga ah. Iso ana panunot kumiti agmula itinaduma-duma anateng. Ay, kahit mayat tapno anytime makasidsidata iti prisko nating, kahit makasidata. Saan lang apang sidati mulak? No diket panglakaw. No kasta, aglako ka. Apay kit dinasaan. Kaano nangin na tinateng ita. Sa bagay mayat dahil taan na panunot mo. Wen, ketnas ken atulungan na. Sikati para sibog kadagiti imulak. Ay, katuna. Apayan, inteng, di kamutla bumangunan. Talaga maditibagbagik. Ay, nagtumar kamutan iti panggurigor. Ngam apay ngay, asaan ka nga agimbag? Nakapsutak mo tayo na. Jesus. Mabit lang tayalaan ka iti kanam, taag tumar ka manan. Kanyat si Daan. Sinigang abangos nga adapet China. Makasidsidak iti nitib manok. Anya, Ingka iti balay ni Amalia, tagumatang ka iti nitib manok na. ay unay kan inteng. Kas kamutla aginawan. Mapangkakit din ta makasidsida ka talaga iti manok anitib. Jay ti sabaw na. Ay, nagimasin ti agigup iti sabaw. Talaga nga umano dagiti manok ko. Dakil mata pagkwartak dagito ya manok. Agasam mata 500 uno 600 ti panggatang da iti may sa manok. Ano ti umayagatang? Kaputa sa bali at talaga ti raman tinitib a manok. Naidumduma tinanam na. Amalia, umayak man. Ay, dumanon ka, kapitana. Talaga gayam nga ano ti manok mo.
Isupay mo tapagkwarta kapitana. Ay manungay ti panangilakom. Gumatang ka, kapitana. Ay kumaa, tamakasid-sida ka no ni Inteng. Aggurigor ngamen, iso pagustuak man. Ay, 600 tilako, kapitana. Uray 500 laangan kada kayaw. Ay, alaman nga rod. Ipilyan nakman, ijay nalukmag adumalaga. Ay, okay, kapitana. Mabiit lang. Ay, mayat na talaga tinitib ang manok. Huh, urayak la naglingat nga imigop iti sabaw. Bareng agimbagkan, tanasidamot ti kayat mo asidaan. Ay, naimbagla nga tadala ko ni Amalia ni Taib. Saan ka na rin nga na nagsapul? Ay, win nga rod. Talaga gayam nga adu ti taraken na anitib amanaw. Eh, imbag nga rod, tawan ti agtatakaw iti manok dito'y ayan tayaw. Pag kunaamot nga awan, Awan na. Tanuan na di nagreklamo kumaan na bayagan ni Amalia. ay win anya. Saan pa'y mo't nagreklamo ang mapukpukawan iti manaw? Nagpipinta sa interubwat dagiti mulak apitsay ba daw? Kunang tanagagetak amang sibog ka nagiti pichay maw. Ay, aggagat ka. Tanumalako ta dagiti mulak anateng. Oh, di addan igatang ta iti naimas asidata. Ay, win Tapno saan mo't apuro na tang tisidsidain ta. Una, manulaangan abulan ti palabsan, mabalintan ti aglakaw. Sapay la ko mga rod tadaras ti dadakkel nagiti mulam. Siyaw! Ay salbag kayo mo't amanok. Kinaray kayo mo't ang dagiti puon ti mulak. Ay pisti kayo amanok. Siyaw! Siyaw! Ay, manumot apuon dagito'y kinaray kay da. No binigat akas to'y ti aramiden da. O di awan taon ti mabati ka dagiti mulak. Ay, ibagak man kin ni Badawng. Tamapan na kasarita ni Amalia nga ipagod na. Wano ikulong na dagiti manok na. Mapan mo man kasarita ni Amalia. Ta ipagod wano ikulong na dagiti manok na. Tapay Agdadaol day ti mula. Kaya't mo asawan napandagiti manok na itayan dagiti mulam. Wan nga raw kat kinaray kay dadagiti puon ti mulak. Ay kit met Na, anya kumangay tinagmayatan na. Agi pa katak iti silaw itayan dagiti mulam. Anya, saan mo amapan ka sa ni Amalia? Anya aga po amapan ko ka sa ungay. Bantayan na dagiti manok na. No saan na akayat amapukaw. Sa bagay, dagitimot manok na tinapan iti sularta. Di santa na ba saul numapukaw? Mapanunot mo ka ti mapanpanunot ko tuya. Wan, Badong. Amamukan, manipod kikit mo, aging ga iti murdong ti buok mau. Mapanta agi pakat iti silaw. Kit bantayan ta. Tano adda maala ti silaw. Alain ta adagaw. Upat adagos tinaala tatuyan. Ikulong tapay ti talaw. Tati may sapay lang ti parjenta. Inutin ta si daing. Lamawan tangaruden atanay makasidsida akon iti native amanaw. Sapay naglulukmag da. Adon laki day ti karni na day tawi. Manumot apan nangan asidaan ta. Mapan ka pa'y gumatang iti laya iti ayan ni Marikwanang. Ay wanggayam, awan layata. Sige nga rudan. Sikat ti makaam mo amang lamaw. Tamapanak gumatang iti laya. Gumatangak man iti 20 pesos alaya Marikwanang. Anya tilaya marituyag. Tay native amanaw. Nangalaam nga itinitib ang manaw. Kat awan samot tarakin niyo ang manaw. Ay kwa, ginatang ni Badong iti katrabahuan na. Ay, kasta. Ay, imbag kapay ta na imas ti sidam. No kayat mo paramanan ka. O may kapadigwan inton maluta. Ay, kat pagyamanak, ano para manan nakmaray? Ay wala, sana balay tanaglok magjay manok. Adulakit di ti karnina day jay. Ure basit laeng, ti ipadigom. Manumalaya ti masidak ngay.
Ura ikan naklang iti talo agret, mabalinan na si daak aging gainton malam. Urayom nga rod ti ipadigok, Maray. Saan ka pa'y amang mangan? Apay adi ka pala sumanaw. Anom na tagagawang, kita damot din nagaudit ay. Para manakman ni Maray Kwanang. Apay pala ngagpadigo ka. Sidain taki di amin. Dinamag na nga road no anya tilayaak. Nailawan kumuten anay bagaan native a manok. Iso nga imbaga kon apara manak. Kundi ka kadi agim imot. Tatinakaw tamo dahito ya manok. Ay uray pay. Isupay asidain ta. Unay katapaidam mon. Alulaang matapiraso dahito itid ko. Makamuka man langay. Darasim nga raw tamangantan. Ala, umuna kalatan amangan no mabisin ka. Total, nakasango ka mo, di talamisaan. Nagdaras mo ta na ibusta di upat a manok to yan. Kano nagrawot ka mga main? Mamin upat ka pa'y amangan iti agmalong. Naimas to mo tinitib a manok. Ay mapanak man nagsilaw. At dapay mapan a manok iti mulam. At dapay kun madlaw dagiti adon a kinaray kay daamulak. Mabalinta pa'y tagreklamaw kung parinteng. Pabayadan ta ti dinadael da amulam. Imbag ano saan amalasin ni Amalia dagiti manok na mapukpukaw. Iti kinado ti manok na saan na namadlaw. Umay kakiday tamapantaman na nagsilaw. Baring ad-adon ti maalata ita. At damanan upat ang naalata to yan. Mbala, agawid tanta amangan no adda makakita kadata. Kaslad da nakita kalimabas nga niniwan itay. Ngam idi tumalyawak. Awan mo tao ang makita. Sigurado ka ngawan nakakita ka data. Awan mo nga rod nakita ka tao. Mapanta nga roday. Narigatay. Ang mga nodang agpaiso nakakita ka data. Kit ipulong da kinyamalya. Anya nga iti aramiden ta. Nukas bilang tadda nakakita ka data. Di ipakita ta dagiti kinaray kay ti manok amulam. Ibagata aday ta tirasaw na silwanta dagiti manok nga umasidag. Kano da maganda nga no ayan dagiti manok. Di ibaga ka na tayo da. Tana silwan dagiti tengged da. Apay ngay. Nakuragan manan iti upat dagiti manok ko. Apay nga tangag pukaw mo't dagiti manok ko. Sigod mo't ngawan mapukpukaw. Ay, madiday to yan. Masapol nga ipakaambok ka ni Kapitan dagiti mapukpukaw ang manok ko. Agasam nga iti bayad ti 8 ang manok ko ang napukaw. Tulungan na ko Kapitan. Agpukaw mo dagiti manok ko. Na, kasanong agpukaw ket awan ti agtatakaw ditaw. Awan ididamo, Kapitan. Ngam, ang mga no nakasursuro dan nga agtakaw. Ang mga no nasulisog da, gaputan nalulukmag dagiti manok ko. Ay, don't worry. Ta, ibagak ka dagiti tanod ko dayta. Agyamanak no kasta, Kapitan. No maamuan yu lakit dino asino dagiti agtaktakaw iti manok ko. Ikan kayaw iti libre asidaan yaw. Ay. Karkaron agumagat dagiti tanod. No maamuan da akasta nga dalibre amanaw. Eh, ni Badong, ti si imen tayo kakadwa. Ada nakaibaga nga isukano ti agsilsilo iti manok, iti nagmulaan da iti natang. Ay, dadot ti manok dito Kapitan. Opo so. Dut nagpaiso ti manok dayta Ada kinali da pagbasuraan da dito ibabati balay da. Isulaki di tagtatakaw Kapitan. Sulaki day. Awan mo nga agpaiso manok na. Nga mapay nga dadot-dot ti manok dito. Ituloy tayo pa si man Kapitan. Opo so. Uno, umanayan dito nga ebidensya. Ay, si iman nyo pa'y. Aday tabadong. Agdamanin na silwan. Mabitlaeng, tamapan ko alaeng. Husto ti atap ko. Da kayo ti agsilsilo iti manok paray. Ay agtatakaw kayo Ha? Kanyang agtatakaw nga ibagbagayo paray. Na, Da kami lang nga rodin din nagrabya daw. Kitaan nyo man ti kinaray kay ti manok amulamay. Nangam saan arumbang asilwam. Nakisao ka kumakan ni Amalia. Taura ikulong uno ipagun na ti manok na.
Ay, awan basol kon pare. Tay may mo dito'y solar ko, dagiti manok na. Ay, agsasango tayo iji barangay hall pare. Saan na mabalinday ta? Awan basol ka, tanapan iti solar ka, dagiti manok mo. Ang sada rumbang a pinartim ida. Imay ka kumakanyak, tanakisao ka. Kabailak matabayadan, ti dinadaal dagiti manok ko. Diyak matamo nga dagayam dinadaal da. Tasigod mat nga awan agrik-reklamo kadagiti manok ko. Nukas ta, bayadam nga raw, ti dinadail dagiti manok mo, amula. Mano apoon ti dinadaal da, ta iso ti bayadak. Ngamnas kan mat abayadam ti walo a manok ko asinilwam, kan pinartim. Anya, Kastalangan ti kasayatan ang mapasamak tapno awan riri pare. Bayadam ti dinadael ti manok mo amalya, wan? Ta bayadan mo't ni pare badong ti pinarte na amanok mo, wan? anya, manuti may sa piraso ang manok ngay. 500 ko ma. Ngam uray 600 latan. Anya, ay nagdakkelan nga iti bayadat. Pangalaan nga iti 4,000. Bayadam ki din pare. Mabalin ka di nga utang. Naa. Ta inutik latan na bayadan. Nalakaklang mat akasasao ba dong? No kinasaunak ko maididamo pay laeng nga ikulong ko dagiti manok ko. Saan ta ko ma nga imabot dito'y barangay hall? Ay, tatabadong. No saan mo atarakan, saan mo apartyan. Anya nga ita, agbayad ka iti danyos mo, gapo ka dagiti pinartim asaan mo mat atarakan. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Review script in 9. Episode 9 feels like another lively barangay story where the comedy does not come from a huge event, but from how quickly ordinary people can turn a small issue into a public situation. This is the strength of. The series understands that in community life, the problem itself is sometimes not the funniest part. The funniest part is the reaction. In this episode, the barangay atmosphere becomes full of movement, voices, questions, excuses, and people trying to prove that they are right. It feels like one of those stories where everyone has something to say, even the people who do not fully understand what happened. That is what makes the episode familiar. It sounds like real life. It feels like a neighborhood where one small misunderstanding can travel from one person to another until the whole place is involved. Episode 9 works because it shows how conflict spreads when people speak faster than they think. One person reacts, another person adds opinion, someone becomes offended, another tries to defend themselves, and suddenly the issue is no longer simple. It becomes mixed with pride, embarrassment, reputation, and old feelings that were never fully resolved. That is where the comedy becomes meaningful. The audience can laugh at the chaos, but the lesson is easy to see. Many problems in life do not grow because the original issue was impossible to solve. They grow because people do not stop early. They let emotion speak first. They let pride answer before honesty. They let the crowd become louder than the truth. Becomes important because he stands in the middle of that noise. He is not only a funny character. He is the person who brings the conversation back to the ground. While others are busy reacting, he tries to understand. While others are adding more confusion, he looks for what actually matters. His role is to remind everyone that a problem cannot be solved if people only want to protect their image. Episode 9 has that classic flavor where every character seems to carry a different kind of weakness. One person may be too proud to admit a mistake. Another may be too talkative to stay out of trouble. Someone may act like they know everything, even when they only heard a small part of the story. Someone else may try to help but end up making the situation worse. These character types make the episode funny because they are recognizable. We know people like this. We may even act like them sometimes. In a barangay, there is always someone who hears half of the story and already has a full opinion.
There is always someone who says they do not want drama but somehow stays near the drama. There is always someone who makes the problem bigger by pretending to solve it. That is why episode 9 feels entertaining. It does not need to be complicated. The humor is built from everyday human behavior. People defend themselves too quickly. People become dramatic over small things. People talk when they should listen. People hide behind excuses because the truth feels embarrassing. But behind the laughter, the episode gives a strong lesson about early honesty. If people are honest at the beginning, many conflicts can end quickly. But if they delay the truth, the problem grows. A small mistake becomes a long explanation. A simple misunderstanding becomes a public argument. A careless word becomes a whole story repeated by others. Episode 9 reminds us that truth is easier to handle when it is spoken early. The longer people hide, deny, or exaggerate, the harder it becomes to return to peace. This is true not only in a barangay, but also in family, friendship, and daily life. Another strong idea in this episode is reputation. In a small community, reputation matters. People care about how others see them. They do not want to be corrected in public. They do not want to be laughed at. They do not want neighbors to think badly of them. Because of that, many people become defensive even when the correction is fair. This is where the comedy becomes sharper. A person who is afraid of embarrassment may end up embarrassing themselves more. A person who wants to look innocent may speak too much. A person who wants to avoid blame may accidentally reveal the truth through their own excuses. Does not always need to expose them directly. Sometimes he simply lets their words show what they are trying to hide. That is a very effective comedy style. The joke does not feel forced. It comes naturally from the character's behavior. The audience laughs because the situation feels possible. It feels like something that could happen in a real barangay hall, a street corner, a family gathering, or a casual neighborhood discussion. Episode 9 also shows the danger of people treating conflict like entertainment. In a community, it is easy for others to watch a problem as if it is a show. They laugh, comment, and repeat what they heard. But for the people involved, the issue may be serious. Their dignity may be affected. Their relationship may be damaged. Their peace may be disturbed. This is one of the quiet lessons of the episode. Not every problem should become public entertainment. Not every mistake needs to be repeated. Not every rumor deserves a listener. A peaceful community is not built by people who enjoy drama. It is built by people who know when to speak, when to listen, and when to stop adding fuel to the fire. Leadership shows that peace often requires patience. He has to listen to different sides. He has to deal with people who are loud, emotional, or stubborn. He has to separate the truth from exaggeration. And he has to do this without letting the situation turn into a bigger fight. That kind of leadership is not easy. In comedy, it looks funny, but in real life, it takes wisdom. A good leader must understand both the issue and the people. He must know that some people are angry because they are hurt. Some are defensive because they are ashamed. Some are loud because they are afraid to be wrong. Works because he sees beyond the noise. The episode also reminds us that humility can solve what pride makes complicated. A humble person can say, "I was wrong." A humble person can accept correction. A humble person can apologize before the issue becomes bigger. But a proud person will keep explaining, denying, and arguing until everyone becomes tired. That is one of the best lessons from episode 9. Pride is expensive. It costs time, peace, trust, and sometimes relationships. A simple apology may feel difficult for a moment, but it can prevent a long conflict. A small admission may hurt the ego, but it protects the community from unnecessary drama. Episode 9 also continues the series, tradition of using humor to teach common sense. The episode does not lecture the audience directly. Instead, it lets the characters create the lesson through their own actions. We see what happens when people talk too much. We see what happens when they do not listen.
We see what happens when they care more about public image than truth. That makes the moral feel natural. The audience enjoys the comedy, then realizes that the message applies to real life. Maybe we should be slower to judge. Maybe we should be more careful with our words. Maybe we should stop making someone's mistake into everyone's topic. Maybe we should admit when we are wrong before the situation becomes harder to fix. From a review standpoint, Episode 9 is enjoyable because it keeps the identity of Strong. It is local, funny, relatable, and grounded in everyday community life. The story feels alive because the people feel real. They are imperfect, noisy, proud, emotional, and funny, just like ordinary people can be. The episode also has value because it shows that comedy drama can still carry wisdom. It does not need to be heavy to be meaningful. Sometimes, laughter is the best way to make people see their own behavior. When we laugh at a character who overreacts, we may remember times when we also overreacted. When we laugh at someone making excuses, we may remember times when we also avoided the truth. That is what makes effective. It holds up a mirror, but the mirror is funny enough that we keep watching. Overall, Episode 9 is a fun and relatable episode about community pride, quick reactions, gossip, and the importance of settling conflict before it spreads. It reminds us that small problems become big when people choose noise over understanding. It shows that truth, humility, and careful words can save a community from unnecessary trouble. The strongest message is this: not every issue needs to become the whole barangay's business. Sometimes the thing is to speak honestly, apologize early, listen carefully, and let the problem end before pride makes it bigger. In the end, Episode 9 gives us laughter, but it also gives us a reminder. A peaceful community is not made by perfect people. It is made by people who are willing to correct themselves, respect others, and stop turning every small mistake into a public performance. Before we end, let me ask you this. In Episode 9, what made the situation more entertaining for you? The overreactions, the excuses, the gossip, or way of bringing everyone back to common sense? Share your answer in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who love Ilocano comedy drama, and thank you for watching. See you again in the next episode.